kad povlačiš paralelu Lika Slavonija, gdje smo mi tu? Pa jako slično. Ali u gospodarskom smislu. U svakom smislu. I kulturološkom i gospodarskom i socijalnom. U kulturološkom, ja bih rekao znak jednakosti, kulturološkom. U gospodarskom, ja bih rekao čak i da, ne čak, nema tu čak, bolji ste od nas. Veći ste od nas, ali definitivno ste i gospodarski razvijeniji od nas. Jer mi u Lici muku mučimo sad, ne znam, evo, kad bi išao nabrojati 5 ličkih brendova, nekih ličkih brendova, imao bi, ne znam, Velebitsko pivo i ono sad, i ne znam dalje više, ne znam čega se sjetiti. I kod nas je, evo, dovozi se i taj otpad, što meni strašno ide na živce, ali možemo na ti. Pa može. Znaš kako ti je to? To ti je jači tlači. Uvijek bilo i bit će. Jači uvijek tlači. Zašto Amerika napada uvijek? Zašto Amerika ne napade, ne znam. Evo Španjolsku nek napadne kad su već toliko nisu si dobri, jel? Pa nek napad. Neće, oni uvijek tuku slabije. To je u životu inače. Tako i u školi, najslabiji, svi ga tuku. Tako i mi Ličani. Valjda smo, ni nema nas, ima nas 33.000. Znači Hajduk okupi na stadionu 34.000 navijača. To je cijela Lika. Kad kažem Lika, onda ne mislim na Pag i, razumiješ, ne mislim na cijelu županiju, nego baš zemljopisno Lika. Djeca je slabo, pretežno starčad i to se na kraju obija o glavu. Nema nikakvih velikih ulaganja, da je to sad da Lika postaje prepoznatljiva po nečemu. Lika postaje prepoznatljiva po nekom miru. Joj, da mi je kuća u Lici. I? Šta da dođeš petkom, subotom i nedjeljom? Da komunalac ima posla, praznit septičke i to je to. To je ulaganje. Mislim. Turisti dođu, okupaju se, istuširaju, to se ja zajebam, okupaju se, istuširaju, obave ove fiziološke potrebe i mi njih u Dalmaciju šaljemo čiste, nevine da ne velim. Jebi ga, mislim, tako je. I pored toga, ponavljam, sad su počeli taj neki otpad dovoditi, to je isto neka, znaš, ne smiješ ništa pričati, ko zna šta se to dovozi. Sišćani su se uspjeli obraniti od one super farme, znaš, super farma, nije to zajebancija, to je par miliona pilića, znaš, nije naš kraj spreman za takvo nešto. Možda oni imaju najbolju ekološku tvornicu na svijetu, ali kume, ako si ti to loše prezentirao našem čovjeku, naš čovjek zna što kokoš radi, jel' tako? Nismo mi do jučer, ne znam, bili ko Španjolci, imali brodove i bili flota, pa ne znamo što je poljoprivreda. Pa znamo mi dobro, jako dobro što je to. Da pače manje u brodovima znamo nego u poljoprivredi znamo sve. Ovi su se Sišćani uspjeli obraniti, moji Ličani, ne znam, niko ništa ne spominje, mislim, postoji grupa ljudi koja, aktivista, građanski svjesnih, koji brani Liku, da li će oni tome uspjeti ili ne, ne znam, ali to su 1000 tona tog nekog otpada, ja više ne znam ni kakav. Ali otpad, kad je otpad, sigurno nije dobar, ni ovakav, ni onakav. Ne bi doma imao plastične boce, a kamoli ko zna kakav, neki biološki ili ne znam šta, medicinski, ovakav, onakav. Je li to uvijek bilo tako ili Lika neka drugačije izgledala? Kako je izgledala Lika u tvojoj mladosti? Koje su tvoje... Moja mladost, moje djetinjstvo, 80-ih, postale su te tvornice, ali tvornice su bile dok je bilo interesa da ta tvornica postoji. Kad više nije bilo interesa da tvornica postoji, više nije bilo. Poljoprivreda. Evo ti samo jedan podatak za poljoprivredu. Znači, čovjek je pokojni jer je stariji, ali sjećam se još kad sam imao prije jedno 15 godina, dok je on bio u penziji, bio živ, naravno, on je meni govorio, radio je recimo za Karlovačku mljekaru. KIM, Karlovačka industrija mlijeka. Od Saborskog, mi smo sjeverna Lika, od Saborskog do Oštarija je lupićuti, evo sad stvarno lupićuti, ali neću puno ni fulat, 9000 grla stoke, znači to je potez od nekih 45 km, evo, 9000 stoke krava, muznih, znači mlijeko su brali, jel? Karlovačka industrija mlijeka radila u 3 smjene, jel? Karlovačka industrija mlijeka, možda vi niste ni pili to mlijeko, jer nije bilo toliko... Jesmo, Kim, jeste. Sjećam se, da. Da, ali velim, možda neko i nije, jer nije mlijeko moglo dalje otići, jer se imao, ne znam, možda Karlovačku industriju mlijeka, Zagrebačka industrija mlijeka, Splitska industrija mlijeka, šta ja znam, razumiješ me?
Govorim ti samo za krave, poljoprivreda, pa to je bilo stari, kod mene u Plaškom utorkom je bio stočni sajam, mi smo pretežito ili poljoprivredno, jel? To je bilo čudo. Sad, ja ne znam, mislim, imam sina, sjećam ga se kad sam ga ko mulca vozio, sad više nije mulac, ja sam stao da mu pokažem kako krava izgleda. Moš sine, ovo ti je krava. Zajebam se, ja stao s autorku, jebate, ovo ti je krava. Da mu pokažem kravu. Kad, di će vidjeti kravu? Da ju ne mora ići gledati u zoološki vrt. Da, a mi se smijemo, to će tako biti. Ko što su, ne znam, ovi, koji ima Nizozemci, ima koga su, ima Bijelca, čovjek, crnca maloga, da kuš, onda oni nama prodaju zapadne demokracije. Vrlo interesantno, da. Je, mogli bi, kad bi se ulovili priče, mogli bi 5 dana pričati o pravdi i nepravdi. Ja se nadam da će Lika, vjerujem mi da se jako malo promijenilo. Znaš gdje se promijenilo oko Plitvica i tamo gdje je lova, jel? Počela ta masovna izgradnja, to mi se više uopće ne sviđa. Znači, to je vikendica na vikendici, apartman do apartmana, a ovo drugo ti pustopoljina, tipa Vrhovine i taj kraj, Perušić i to. Meni je Gospić prekrasan grad, Otočac, jebate stari, to je grad u kojem bi ja živio. Ne bih htio da me ljudi koji žive u Otočcu krivo razumiju, ali ja sam te struke koje jesu, građevinske. Znači, da ne velim 2000. Nigdje, ni u Ogulinu, koji mi gravitiramo kao Ogulinu, jel, sever naš Like, nije bilo posla u građevini. Zato sam otišao u Rijeku, znaš, kad dođeš familiju i sve gotovo, više nema selidbe tako olako. Ali što sam nekako stariji, nema Boga, vraćam se 100%. Ali što ću ja staru lice, razumiješ? Šta ima Lika od mene staroga? Ima samo problem. Imaću 70 godina i gunđaću. Aj, šta ovi kamioni? Oni kad krenu ulagati, onda ću ja kontru. Što ulažu? Sa 70, znaš kad je 70, sjediš ispred kuće i sereš svima što svi smetaju. Šta je ti to? Tako ko jedan stari u Dubrovniku, kad sam bio imao nastup u Dubrovniku, i najveće šećem one uske uličice, sve se nešto križaju, znaš. I oni nekako idu turisti s ove, to nema to. I on u onom križanju, između dvije uličice, zarotirao se. Ne znam stari više di, na koju stranu. I počeo se derati. Ajte ča, znaš. A žive od turizma, jebi. Baš sam te to htio pitati, jel vidiš turizam kao spas za Liku ili kao... Ma ne, ma daj. Pa to spas za cijelu državu. Pa cijela država sad trenutno ispada da živi od turizma. Mi samo čekamo turističku sezonu. Koliko ste vi u Slavonskom Brodu prije 10 godina imali apartmana, koliko imate danas? Pa ja mislim da ih ima 10 sigurno. U Rijeci gdje ja sad trenutno živim je to postao problem, ljudi više ne mogu naći, ne možeš biti podstanar. Jer su se svi dali u turizam. Vidjela žaba da se konj potkiva, pa i ona digla nogu. Pa nama su stari ljudi ostavili sve mudrosti ovog svijeta, samo što mi to ne koristimo. Što bi rekao moj Zvone iz Senja, ako nešto radiš, ide ti teško, a vjerovatno radiš krivo. Mislim, govorim te o narodnim mudrostima. Vidjela žaba da se konj potkiva i oni vidjeli Dubrovnik, Rovinj, Split, Zadar, normalno ovi uz more. A jebi ga, mislim, i onda krenuli apartmani svuda. Ima ih i u Lici, ali nema ih toliko, ali ih ima. Jer mi, kod nas je turizam, ljudi pretežno u Hrvatskoj, Plitvice i to je to. A imaš ti šta za vidjeti, oni pravi, istinski pustolovi koji stavi šator na leđa i ide, ali to je šatorski turizam, ko to malo, znaš, malo kočiti to ići. Ljudi su navikli na neki komfort, standard, ne znam ti, bar 3 zvjezdice pa da odmori ono. I druga stvar, i djeca su problem. Sad ćeš ti, mislim, imaš djeta od 12 godina, ti ćeš njega odpeljati u Liku. Jebe se njemu za Liku. Šta, djeca su drugačije. Djete od 12 godina se jebe za sve. Ne jebemo se baš za sve. To baš tako. Di ćeš, šta ćeš ti mene vući? A sjeti sebe s 12, ja s 12. Moj čača da je mene uzeo s 12. Ma di god. Čača da je išao na svjetsko prvenstvo pušenja onih cigara Opatija, ja bi išao s njim. Sjedio u onoj prostoriji i navija za svog čaču u sobi punoj dima, da on pobjedi. Ja sam išao sa svojim čačom, nema gdje nisam išao.